Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. APHLC lamjai sarpo angtong tikathar lapen arisang ho tumpen Biswanat district along Biswanat Chariali along CEM Dream Project Boys Hostel kikimpon contractor long kiriterang akam tang tia kupen tangka endet lapen ahem kikimta tang et lupu alam kipachupai pathak alung mati documents kipiklangpon kaching thura molong jongsi kang hudun abang dokok pulote ratatum koan ching thoronji lapen contractor long kiriterang Chupang lim data pit anta amina ke chokchi chetherak dam desi ko mata phani tangka nangke diman puta akwai pi pontu puta lamki klang pontu lapen ki kim kirang vek nang jiarona tengpen kim rang ponpi patang ponpi angthek paklang pon ate hai tuma hinde choro bajirlo tini rang ke mai ke pha ke jasemet ke pheda dalam Biswana Chariali long Karbi Boys Hostel kikim akuthak Karbi Anglong Autonomous Council Japon CEM dan kecenglok dak kontraktor engineer atum rat atangka kicu kepang lima akuthak sing kini jasa berbeda bangke kerangkaian amai bang Japon lo nasi keceng sialam hitung dak kapang dak kongkang bang lo Biswana Chariali long aprang hem abando boys hostel daki kimtang dolo la bangge hadak Amri Development Council pen apanong tangka pen sila bangso hem kim no la pen non akil suri hini reng koy aningkan daksi yang makai dibela orang pen alang ni hadak lamcak cipidam no lamcak cipidam si boys hostel kim pon pola pen hadak parti bakso ke doji apang kitun kita ngahem pete cenglok ta kumlin sami kempon pola pen ahoy apong mate boundary wal tame ki kempon jit matang libena ang dakpon dulu kasong bong pen boys hostel bang ke moi ta pulo ki kimtang dulu hem apan dulu ta sitame council pen ki kempon ji ko bang ke dak G+2 mate ground floor ta pen athak bang ke ndeng ni lapuan akan panong persi kuti isira lak poket 1 crore 50 lakh atangka bangke panong pondo e boy pisita kupilo kem to bangke board order ipi bangke lalo suri hini ra inquiry hini kan 2022 arni bangke lake inquiry sirket arkoy ciklo inquiry sirket arkoy suri hini ra inquiry hini ala bang so isi long kiri gerang tangga work order kulo kuti isira lak poket la pen kem tu bangke hala dak hema kimi ki kim nangji adim lo seta me kem tu bang tio la abera bangla la no kibitang kala kibitang alir kibitang bangla ke hema bando hala sot athaksi pardon unchon na hema ban bangla bando la thak bangke la ke no ki kim dun apolo lo sita ki kim nangi be ka bangke ha aklong benta mesen na hem si kim na ko thir klong hem si kim na ko na pen ado be bangke aber pen ke indeng thom na ko sita no na bangke ki kim da indeng thom da kalila la indeng sibel lang apar don lan ta kalila hala aber ta ban tula sita kupilo a hem ki kim tang de pin sita da bangke ala le tum completion certificate bangke pidalo hello the construction of boys hostel at Biswana Chariali then the work has been completed completion certificate bangit bidalo completion purutang ta ahem ki kim tang thai lo kupine ki clear nangi ason ke thang ta lo tang thai lo jut ver lo ta phasi completion pulo kita la pu bang ke tang ke api alam wa ahem ta ban tulang kasi napuson rat atangka rat akhi ke jo ka pang lima puthak Karbi Anglong arat ke lake dojoy ndak anke non la so puthak tikin ka patang te puthak alang le tumbang kachet herak ji kadisi nona bangke
anu pan tangka nangka timan ku alam pensi akoi pisi ku mane pan jail benglo anpar dami Karbi Anglong Autonomous Council pen bangke lahai kumat mat mala RTI pension nga jok tum han tang thek nengi ta tum han azhar tum han tang thek si pipi dan ning lahai alam si pon hala alang itum ke klem patang te der akut kha bangke alang tum lam ikita pinian tani je si man ko pen lam ikita par belan si emang bukan yang song selama barlang alang ni metang matala so ahem tang elo ku budun bang lo si emang ke hai pulura rong hang alang ni metang matala so Karbi boys hostel bisona charelia long ke kim tang elo ku budun bang lo si emang metang mata lapen la voice record kado beta arjudu pulutang te data esong soni ke antek lang lo ada boys hotel ke kim kera on telang dono atum sikit pulo na bana CM sila jaseme kila so aheni kim ngache bahan fu lalo la pendak do tulang jaseme la so a contractor la so alang itu ke claim kali ni kala ang sampai dokumen sa tinggal man ko lo long ke long kiri terang sidakal bang to ang ko alang ipan punang ko Atu mi jasime pe long kiri terang ke hai bang ke alang itu terang ke mai phalo na ke alang li kan ke la teng ko tang te alang li ge ni jing tum de pien bo am hang ke la teng ko tang te ke pa ni je bo ni na ko man ni anu to la bang ke kla da ko te sita to alang li him ben gi pu bang ke suri ni rai ko si pu 2021 ani kan me claim bom lo si pu si 2022 si work order kilong lang bukan ke 2021 pen kosong si claim bom lagi terang hem council malah Karbi Anglong Autonomous Council kan lagi haladak work order long ni prang ka sarkar ne PPF prang selang ni claim dam elu protang te lagi ni hemak khilo lagi ni jungjung ni property ni khilo tu alang itong cipun malah uni ki mati ne Karbi Anglong Autonomous Council kan kemana cak bang dulu kontrak pi pulutan dekla dake bidding dolenya pola pada bang ke nah hok da goreng apa saya leklang setan dekla dakta ki PG angdeng do ke mati asat lang to gi interview dui lahai dui mahasi timi ne mahla sorting merit basis se bang nei non contract lo bang la so bang ta beta abetang lo kemana cepu ciru kemana pan ne camca lo mana pan kun lo tam de kontak pi ja son se bang jui la terang sangko panta pidek po jok ka jang dun melu nili da kelong ni a opposite ni da long dun melu lake la terang sangko si long dek po malaka chak si yam lo alang ya chak da ko si la na tem hai da lo non la so por hot tin pur pon me dak birla pen harong pen plan kilometer ke toksi atwa 30 crores Sekarang si yang mamet hang mana ninjil lo, work order long ni hang pensi na data claim mang cengat lo. Telah so Karbi Anglong Autonomous Council telah ke tuluran long hang akilo malah kente, si yang akilo mah, jok tak claim do long ilo malah ke. Alang li si claim long cok ko malah ke. Te Karbi Anglong arlu ke la kaci construction la pen, kuplo telah ke. Inglong Enterprise la deloma kapega be deloma jok tak lem nong delu indut bet raja pula sonoma ang thega pa lain ku ba la sila puson a corruption la puson a kicupang lim Karbi Anglong lo non lulo plan pilo si masih puji bang ni 20,000 crore 30,000 crore tangka tak bang sini claim lo sonson wa nomine tak chuda chulu halal non ang thek lang bang ke non dak tara lang so towara ko long ben ha hawar kimi atowar atangka ka pandong ke kilometer en ko ra pli sita hala dak lang ambe do kilometer en ko ra tida abe uti plike sose atangka pandong atowar ta quality ta belo nona bangke atowar tangti aprang ben si dakir run lablo
tang dia pen ciklu joni puta kali atwa tang ti apang si atwa room thai lo non repairing claim dulu kupia ki claim lage kupia to baru lage tang te lang ko si ruyan lo na son hello ma to rasul ke la puan tang ka palong ka la puan ka panang hop dakta anu ka peken no lo la puan si non Karbi Anglong alo ka to morman da lang limit hang jung jung bang ke ahem ceteng le cikim le la pen hala pulong le adang achiria suri la pu na tung bang ke jung le jun me urunu do ya tangka ke long do yi pan anda chiru nang la chalam nang la la fome pak ciklu jon la paru na ke sirke ke long ji pan anda kisung Sita alang li kana bangke ahem kikim tangon tang denon a kontreka bangke abo order donon anon ke claim na sila soteng lang pulutang te pinisi ama ke hai tula ro ang bangke ganggu puta kipu bangke lidam delang dakai posi punan ko punan dakai lo kipo lo ganggu pulutang le ganggu tu bangke kapir ke tharak tu la tu bangke bang theng lo na puga phiri pen katharak do ta sia tungya bang be phis chong dami non na bang fon ka de non bang ta kai pinak do rat heglong from jog ta abdul long from ta claim hai puru te la ta kai lo jog hana phiri thai lo therak thai do non la so hostel la Karbi hostel ahem tang te pin ta tang et lo pu a certificate TP hai ke la ke kopiang thin lo la ke kopia kamata kopia order lagi. Lah sila bang so catai masih pulo rara pan kacari ji pulo tangte jasa met pada bangke apang si rara pan kamata pang sinang lah rara tunglong kejo kijun awal side dulu ma abema rara tung reng dogai ni pen dolong ma dolong na ma khala si jasa met ke si ma taning sita non bang kali jadlo alang ni metang kuan panggung long lo alang long kuan atangka do lo kuan claim long lo hala bang si chena kadam long ang thekel hai do lapen la so hem kikim tang telang ko bang ga tumi contractor la long kiri terang sang ko alang limit hang masih dingin do kala so hem bang ke kim bom lang kim rang bom lang ko alang limit hang ningje lo mati la si kopi ko sona kiri lo mesin dalo alang ni betang masih ciku biralo la so hostel ke tangkelan kim bom lang ko ke jota long prong no na video telang namu te chini ko ke tangkelan ku kim bom lang ko te la so a completion certificate ko son ki bidalo tangka bang endar do chodar do bir ko lo la hala ilo non a thega bang ke Ingdeng nerkep All Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition ki bi ponalong jirpo bang pli atum chingwaisi jirpo bang pli photo shoot mate isi selfie point ki bi pon la son si alang litum ahin pen pherang ke thengno nang ke thanuna tengke labangsu Inter College along ahin pen ke bang arisoi janga tuma phan isi ningkarong ki pi mate labangsu Inter College along aphan kaching hon dun pen aliralon ki pi dun chi aphan si nilitum labangso asai abangki claim ponlo lapen pining labangso Inter College kipi ponalo kadukawe long kriplia college atum nangchetong don labangso ajok munira phayabang dop pikhangjang sonsi munit aphai ke ong pik pena jok labangso jirpo bangpli photo shoot along setami kai ke ta mohor kachine batum kom ki pusi alang lituma hin pen nang pachini don lapen kadukawe labangso Inter College kibi ponalong nang kechetong don ariso ijang sarfu aklimang paratum setami labangso jirpo bangpli photo sudalong wangpen mohor chinne pontami pusi jirpo bangpli photo sudatuma hinpen pachini pontu amri pen hemari bongrong Karbi Anglong news jadi sinam tem rangkai abitong adong pan dan angkong ripot suri ka akadam na ko jala adong
Malo Thank you so much for your performance. chung lu pen mane ning ma thalo de ladak Last police but not along least, tu we me have beta one ali la lo more province la that mo is ke te helping balong perform mane bidun ke Before party ma performance. asan se matha pon la la The so ka matha pen ni to performance, if you are ready, ali la lo na kindly get here on stage, please. la tak na bidun lo ko ba We have almost come to the end of the rhythmic prompting dance competition. You are kindly requested to get ready by yourself. So at this point in time, we are going to witness the last performance of the Ning ke me pen Longram Rongpi, Samilang so English medium, left wing polling station, mai phua hin pen ong tung arada phan, anisan ke pachupon. Lakha kripli Korkanthi constituency ke palo Samilang so mini stadium aklamalong Samilang so English medium, left wing polling station amai phu, Longram Rongpi hin pen BJP party along ke kroy mate, claim bang phu, bang pia tuma phan anisan, ke pacho jai mek pedopon. Bang so mailong alihia man pen chetong dun Professor Rongpi Korkanthi Mondal President Kangbara Rongpi Korkanthi VDC Chairman Dolo Ingti Aparim Korkanthi Mondal President Singbo Rongpi Sakti Kendra Lapen Korkanthi Alo Polling Station President Secretary Lapen Pinangan BJP Party along Arpukido Mate Manpeng Kido Abang Pubang Piatum chetong dun Laso along SJ Production Abitung Atum Sitame chetong dun Pinport में BJP सरकार बांग्लो बुपेन Samilang so English medium left wing polling station along ke non puanta ki likmati election ahot BJP ke rempot abe pinlang pupena jok non ki thormi owi kimi asong chapo BJP a party along ratsai klembang phumati Samilang so English medium left wing polling station amai phu longram rongpi a hinpen ansu se BJP a party pangtang pon thuji aphan mathasi thedung ajaimek deng ponsi mesen me phone ninga rongpen anisan ki cho mai pachun po Samilang so pen long morning ti Karbi Anglong news